O te toi whaafelo i atu I lau whaafonga anga I le nei tae au, ma lole soifua manuia, usi mea le whaafonga o Tālala Radio Samoa. Tala tamua o laso ngā fua, lolo wāwing o le tau I le whaai unga le vaiaso, ma e ei vaenga o le atunu una mawhatia, ona o asio sio. Ripotia mai ana nafi whale whaalanga I nei Kapiti Coast, ona o asio sio e lua. Tu fantasia tala fowe le ieni reporti o nisi wa whaamanu alia mai nei asio sio, ma ele o mautino o foi po o le ale tele o mea tō tino wa whaalanga ina. Ai mai le ofiso tinei mu, ripotia mai le pisi ona o lolonga I Waikanae, Paraparaumu, Mana ma Plemerton. Whaamaunia mai fo ele pulenga le waka ko tahi le tāpuni o State Highway se whae le South Island, ona o le mālosi o le toa o le aisa. E o mai le poana poesilia ma le whasa fulu whale o ainga leise e le tise I Taranaki. Ona o le tele o pou mō li o whaaleanga ina. O lea fo isa iei lapa ta ingo whaititili mō au kilani, me ta I o mai le tae o nei ua toe whaalea o ngā ina. E amata I le sole te te e fui mū. O le te te e wa amata I le sole o whina wina I le saunga le mua le au whai ngā luenga, whaapea totongi mawululunga. Mai le uni a le Professional Firefighters Union, ua le mawhai e le pūlenga le tinei mū po le Fire and Emergency, ona whaafai ngā luenga nisi tangata ngā lulue, ma ua whaamalo si le tāpuni o nisi o lala. E se mai I lea, o nisi o le awhai ngā luenga e le o maua le totongi maua lalo whaatulanga ina, o totongi o lo o lātou maua. Eita, I o le ofo watu ina mai e le pūlenga, ua tu ua I lalo ma ua le a mana I ai le ngā luenga le awhai ngā luenga, o lo o lamati ai le soifua malolo ina, whaapea le saunga le mū. E le oa afia le te tee, le tali ato le ofisa I mū, whaapea whaalave whaafosei. Mō lia le tama onos fulu lima tau sanga le matua ona o pulu whana na ta whananga I se tasi o ta avale I le pō le aso wharaile. O le langona ai o la au malosi pāpai lea pō pe tusa le tu lai valu. Na tumutu muai ma leo leo I mangele I au kilani saute. O mōlianga wa mōlia I le tamai feso o ta I lea ma la au malosi. Ma o le atu la I luma o le whaamsinonga whaitu maloi manukau. E leisa isi na whaamanu aliai, ai mai le local border mangele ma o tahu, ua whaalia le popole le alia e mai beo drive-by shootings po o la au malosi o lo ta whana mai ta avale. I au kilani lava I saute, o lo whaia nei so e so e ngā leo leo I se kulupo tangata ti e pasika, na so ale ta avale se tasi o tina ana nafi, muli ai whaaleanga le ta avale leo leo. Tusa le afo le lima I le afiafi na whaau o anei reporti le ofisa le kulupu le nei, o lo o le ma fau I lunga le awala I manureua whaapea manukau. Ele I lewa ai so aloa se tasi o ave pasika le isi ta avale na tau mawhai e a whea le pamo penisini Cavendish Drive I manukau. Ina ua taunu watu leo leo na wane ai loa li o le ta avale leo leo ai whaaleanga. I le reporti mai leo leo ana po, o lo su e nei mea po e ata le CCTV, ma e le isi wa maua pe mōlia. Ua tala sanga mai e ma leo leo e whesota I atu pe asi la fia nisi whaamtalanga e whesoa soani a lātou su enga o lo o whaia nei. E ono le to e mamau, tutongi e ta avale le o atu I le lua se lauta ala e whewa I ai lunga o matawhanga Moria Wai. O le wafa aufi mai le Auckland Council le system fo, e mo mea le tutongi o le pe mita e a whea lea matawhanga se I tau ta au fiofiai, le whewa I o ta avale lunga o leo neone. E le sa o le soli e ta avalo le matawhanga e tusa masaunoanga le pule o lo wa aia paka nei. Ma o sa mata upu foi e le I whai ngō fielo na whaatala no aina. A o wa aia I le lua se lautala I le tausanga, o lo iei foi le mawhai e ono tutongi e le pe mita tolu pe ono masina, fua lava I le tele o na whaonga le matawhanga. E a mata whaatala noanga o le tau o le pe mita I le so. Whai watu se reporti o le COVID le whai unga le vaiaso. Fa afe, fa se lauma le lua cases fo al COVID-2 le community reportia mai le aso sa. Matangata mali liu fa o popo e to aiva. Ai le aso to na I e lima afe se lau tolu se fulu cases fo al COVID-2 le community reportia. Ma le isi to avalu mali liu. A fa atusa cases il community ta ua mai na nafi ma le aso sa o le vai aso yona tu atu. O lo o fa au peo na pa ui lalo le fai numero cases fa amawina. Ai leo te lengo tangata mali liu, e o mai laso na nafi ua afe tolu se lau lua se fulu tangata kiwi mali liu, talu na sau le wha mai. I cases maue tua oi, e fitu se fulu mali lua. Tala nao le nei tae au, manuia le amatango le vai aso.